Kanjing Nabi ka Sayyidatina Halimah As-Sa'diyah setong boktok datang. Wei buka dengan serendang. Yampar pun Kanjing Nabi buka. Ya torelongku, ya tasa. Lama saya yampar pun Kanjing Nabi pontut nih pun Kanjing Nabi. Datang pula Sayyidatina Halimah itu saya pernah ngancu Kanjing Nabi. Pernah ngancu beberapa tahun nih kan. Yampar ya torelongku. Kalau salah, bada boleh. Saya pernah ngarabet Kanjing Nabi, tak nganci benih nyosoi Kanjing Nabi, punten pernah ngarabet ki kana pernah ngarabet Kanjing Nabi. Ummul Aiman pernah ngarabet Kanjing Nabi. Ki kene. Ini mau datang Kanjing Nabi orang celeng deh, orang celeng deh. Joko, Kanjing Nabi Joko nih. Bunga terus ya. Sampai mau ki beda kene ka bakun Kanjing Nabi Joko. Oh, ngorban. Padahal benimbu tepat. Karena pernah yancu lambe ki kana. Arya embu engkok sama rena embu. Arya jeria embu engkok sama rena embu. Oh, Kanjing Nabi. Ngorban. Pakun selama kene tak tojuk pakun. Setiap lebat abang ki Kanjing Nabi mas teh jaga penghormat.